أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangoripnu Allah san rakanupman so kalilintad naguso kapipi aginawa mambagi nisan saging kanana mangadar pa iyo bad na mga panyakit ang magagadamiyo na gulungan wallah bad na mga wida akala tumatanar kanu na kakalidas ang kanuron wallah sa magagaw mga paratian yung nasambian wallah sa kapipi ginawa agu sambian wallah sa kalilintad. Uriano to na di manso ditanu di pamagapadaan ditanu di pamagugupaan sa gingga iya agamatan wa agama Islam ditanu ni makasumba-sumpat sakap ko manisi sa gingga iya mga ilmu tanu nagusabot tanu si sa gingga iya agamatan sa gingga makampataura sa pamagapadatan na magunsayin tanurong man naging iya hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalayo na ya so kapag nagatano ron nakapag-usayo ng mga guru tanong mga ulama tanong na paguguptan ron nagupupangpadatan ron sa kapakasumpatan sa balas agu sukap keribiwa tanong ron sa ditanong kelipatan so anda nga katawitan ron di na beribat suan dengan kata tanurunan makauntul na bupaman na ay ribat naging kaya kapag usya tanurun na kaya sabutan niwa ay untol suan deng naribat so kaya usya tanurun na makapandalamatan ko Allah kaya to ko antano sa ribat sa sabab ko kaya pa kapamagpadatan mga ripon Allah mga pagarya mga luksakan mga Muslim. Ingay hadith iya ini itong mga ulama sa isa ko talo upang makubad na panginta sa so syariah di na so Islam na isaw na ya gintas di rin na kablag agi umablago na ina dukaw aditan di manggalabak mangguna siya kung mga galabak tan. Kaya so hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam andang so kapag ganiro na gusto sa mga ustad sa branch kung mga ito madrasa na may papangmangdonyop na ya hingga iya miyakatita yung Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lalayo na sukap ke osew ng mga gurutan. Al-hadith muttafaqun alayhi. Pinutulaya o Bukhari aguso Muslim. Maana naging kaya hadith innamal a'malu binniyat ay mga galbak na ngulalan ko piyangan iniatan. Pagilayin ko mga galbak tanong na so tunay iniatan ron. So mga amr mubahat nino ka kusay tanabu barat na kumiyangan to ni maniniat ka sakyakan ka so kali mga guru tanua madakal ko mga galabag tanua miyatagu sa dabalin yan mga nakianggunan ka inadabalin yan kasi ko dunia arumar ko miyata amakaw nasalungan na mo rin na miyapokas kaun hadithnya mga pagariya mga arya mga luksamiya kitindutan ko mga galabagtan hadisa iya mapakapsenggay iyan so dua galabagtan wa simba anta aka ada udina adat
Sisaging ka iya kapag tanu sisaging iya hadis. Na pamangnin tanu si ku Allah ama kaugup tanu nagu makau man tanu. Si ku mga ilmu yurun san kasumpatan. Tigin mana iya yang ko ta makna nguta innamal a'malu binniyat. Na iya makna ni na tigin na saya ka mapakapsung gaya sabab ko maksud mapipikir ko galbak. Ino mga day, giyang ko tuwa galbak kar ko Allah. So asuat ko Allah anta ka so asuat ka si ko sa lakawron anta ka so asuat ka ko Allah gusto sa lakawron. Makna piya ka pagpada ka so Allah gusto ka adnian. Datari barato sambayang. Imadi yung takap sumbayang kapagariya, ginga kapusa nga masya Allah magatos bugo iman to na kumaso Ramadan insyaallah. Semadi ko kapusa nga para ko Allah kagip kaya ka kagi skabi dikirang pusa. So sambayang ka mga day. Para ko Allah anta ka para ko sala ka ron. O di nada bang kau ng piso suatan. Mimbali ben adat ka, mimbali ulaw lang adi ka di sembayang. Suat-suat ka mga day ko Allah so dengan diga sembayang anta ka kena ubang suat-suat si ko Allah kasala kau pipikiran kau Arab ka mga day ko limu Allah so dengan diga sembayang anta ka kalak kasi ko siksa yan anta ka pisembengan kami sembengan ka kagi aniran mailaya tonaraya diga sembayang pakai lain mga day. Alladhina hum an salatihim sahun alladhina yura'un. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Wail masakit siksa bagi anu mga tao mga bara sambayang gitu so tatago niran sa mandi katawan sa mga sambayang iran. Padalam saging unta ayat taging unta sambayang iran nakapakilalain. Mga daging kaya sambayang kan. Palutan o pagisi nung pamaginotan. Kapakilalain mga day, anta ka kena. No, kapakilalain na gito yung miyakuang ka aguna sang kutwa kaya sambayang ka. Unta tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama la'amalu bin niyat. Pagilain nun, tunay niyat akon. Saging kaya sambayang ka. Kaya ang gilba ka nga, saging simba. Para kung mga tao mga day, anta ka para sa iku Allah. Padia naging tatiga naging hadis wa inna malikul limri ma nawa ay mapambagian tao arkian si ko galbak yan asumya pikirian si ko di nga di ka sembayang ko kada ka sa ko ta sembayang ka kadi papasyo agi ang utuan niat ka hindi dala ka pamakos ka na murid ka na si matatago pamikiran ka ko pagi studian ka agi pagatinga sa exam ikhtibar ko pamako sakana pagalabakan nga si matatago pamikiran ka sa iyong tagalabakan ka. Upama ko sakana gumagalabak ka di magupisin na si matatago sa unta ka masa di nga digasimbayan na si matatago pamikiran ka sa iyong unta opisina nga to na sudah ka pirma ayan to na mga dip nila galabak ka ro. Na di ko to disimbayang. Begitu mga day. Now gitu namanya maada ka sa iyong unta niat ka. Ina malikul limri manawa ayaka ko ang abalas na sangko tuwa di masa di nga digasimbayang na antuna unon masa ikati masa pera ka minutos ikasimbayang ka na 5 ka minutos sa ikasimbayang na pera ka minutos ni matatagun so niat ka makapipikir ko sa makna di nga disimbayang ka para ko Allah gitu irakaun sige nga niat mga pagarian na tatamayyaz bihil ibadat ba'duha min ba'd ang pakamsisunggay ka sa mga simba ko sabagi berarti na dataro luhur. Mapakapsunggay akan to na ipniatan ka ko luhur agugyang ito asar. Kaimbida na nasambayang. Luhur ito na asar ito na maghrib ito. Naban di ka na taminindig ka na dengan katawan mo ito na ipisimbayangan ka. Mapakapsunggay akan so kapusa. Di ka di pusa. Di ka di pusa na ito na mga dayin na di ka pusa. Para ko Allah o kagi Peter o kau doktor o ba kakikan. Kapag lagi nga panyakit ka. So gitu, mapapsisinggay ka. At na mga tao diken. Dua diken ibarat, diken siya kaya, diken siya kaya to. Na mapakapmida ka, siya kaya na simba, siya kaya na bersimba. Siya kaya na ino dipusa kay para ko Allah.
Saya kini nenu dipusa diken kakak gia sogonu lagi unta doktor ka ala batian sisang ko tua panyakitian. Papa absengga ya ka saging ga niat so mga adat, mga paparangan, mga adat tanum. Adat tanum so kapigu. Nah, manisa na di pigu. Naro makapsengga ya agi ko tua kaya pigu ka. Tunai kaya pigu ka para ka denggawe. Anta kayo kami pegu ka para ka anto na ini na kada sa hadas. O tana. Ino kami pegu ka ipagiludunga. Anta kayo kami pegu ka angka kada sa hadas ka kagi di ka pa kayo baka sembayang. Gitu tinggal mga ulama. Gupong nga pegu ada kadang peniat. Amada dalam ka hadas. Pupung api gua ada kan peniat amada dalam kehadas na api apa kay pedi si ko lawas ka na misimbengan na haram so sambayang ka. Kailangan na makapeniat ka. Kailangan na makapeniat ka. Gikala irga ginga ya hadis. Gikala irga ginga ya kapeniat ka iya kasasangkutan ko kaketarima mga simbatan ng mga pagarya. Miyagabdas ka. Ini gulalan kan lagi yang gutua okay to kita kapagabdas ugi na maada ka seko ni atka sabak kau to pagabdas ka para madaw lagi yang gutua para ka makasembayang para seko Allah lagi itu dah abdas tu adi tu mipe sembayang agi ada unsur niat pagariak na muslim. Aku semangapad mga galebak tanwari mga pagarya mala asang ano naging kaya niat mga uripan wallah. Nah, itu mabimi alisi sa hadis. Ada terima an wallah si ku uripan yan pima ma'na al-hadis. Da terima an a'amal da terima an wallah a'amal utaw da terima an wallah a'amal apuung sangkut wa pusu aghafil. Diterima an wallah agiang ko to agalebak o tahu aso puso yan na maada. Ato diterimaan so amal da bali o amal ka asukatan ka sa alungan na mauri amay ka sagyang ko tanyo ni kang gilabakan na ghafil ka. Taragyan ko tamiyo sa tanong ka gay di mamanasbih ando man ay kapakatan o dagyang ko ta di manasbih hangot wada taro tarapo deden da taro maakina siril sa pakama ay sagyang ko liman yan. So anda mana kapala kay niyan sa kapa ke niatan yan si sagyang ko to pembetul niyan upama ko banian den peniata. Etar panang utamia litanwa di mamagi mamamia maka turu-turu gikabatia. Anda mana kapra utanian at tadabbur. Anda mana kapakap tadabbur yan kapaka pemikiran yan sangko to mga maanaw ayat sagyang ko to kagaan akapembetia yan. Apalagi tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Berana tigwala da pamimikiran na nilin-dilima sa ma'naw ayat, mga ayat wallah, anta kabakiyakan de dua nagyang utang mga pusuiran. Nagyang utami alitan no kagaya, ni mo sayartan no kung mga di mamagimam, amya makaganga ni kabatia. Pagariya ka na Muslim, babad na di nga di ka pagapalayan na, pipikir na kapsimbeng ka kan ka maswat swalla na ayabud na miya sukat ka nakiyakan de doon sa puso ka sabab sa kuto akagaan kay kabatian na di nga din maptadabbur sa mga ayat wallah. Yung tadi manasbih sa miya kaganga ni ka panasbih miya litan no kagaya miya ka ay mana na miya nasbih na kataon niya na miya pasad manasbih na ay bisa iya miya itong yan at 30 at letter S. Ano man ay kapakadar pa uni at sagyang kutuan to na ini nadataro to simba. Atan to di pagalokan-lokan. Kanabo to simba ka dito dinggagaan kanian mapasad kanabo anian masuk swalla kadinian dinggagaan ni kapasadan yanon kakagi ayat titu balakyan nandaman ay kasonginian sagyang kuta dunia yan. Gitu so la tokbal di mamusirimaan agyang kutua galbak ang kutua dataro ta mga taos. Mga pagarya ay rakatano si kung galbak tano na sa miya pamimikiran tanur. Sa miya tagun si saging erarab tanur. Sa miya niat tanur. Sa miya niat tanur. Hadis ay mga pagarya, hadis ay mablang, hadis ay patot si muslim, di yan kelipatan. Uway,
lalai nian dikata tadan-tadma naging sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam katantu ya mala sangan se ko ditanu dikang galebaka saging kai aditanu dikasusu ata se ko kadenan tanu rabbul alamin. Hadis ay mga uripun wallah apat saging kaya pengasa sabuton na ini turuyan rakitanu amataan asugal bak ada mapniat da mapamikir abato suat ku Allah na yuraddu li sahibihi wa laysa lahu thamar. Pembelingan to kukir ko nada banian na atau na ini ban na unga da banian nun bali. Ha? So, anto ni mana pembelingan nun diterima nu Allah ada kana banian uturok na banian utu ini susuat. Nakagi ada ka nabang ini susuat ko Allah na dinin mamukuan so sir kay bagay. So anto ni kidiya ngon. Anda ka ku sa imbalason, tama. Simbing sa magato sa sambayang, datarima wala dan yang kuwa. Dan yang aproba ini kasir ka to ni kidiya ngon. Anda ka sung up kaaden apa rami pas kau naging ko to sambayang ka kanyan matarima kanyan ka sambi. Di ba misimbing tan Allahu akbar Allahu akbar. Miya pasad ka. Ato na ko kaya pa pasad ka na miya ko nga permyo? Ad na miya ko nga pamamagayan? Anta kada. Aya sembeg na dao. Kada ba miya pasad simbing nga ba miya pasad nakatanay so 500 ka. Inong tamu subsidi si simbing sa bangkay. Hindi kaya papasadiran na kaya permyoan siran mamu. Ha? Ito siya ba papiada maapagabedas mamu na miya kalain. Ini na sembengan kakagi ketaguan so yo tiansa. Pipeti di na magatos. Pakabinasap na rito ko ni ato manusia. Why? Ame kabeda taro to to ini na kasugaya. So isu sambeng mga pagarian na ba kasugaya. Ugi unta ka reguun na kapay panukay ngoto. Unta kakalot sa bangkay. Kay pagdaan sa truck na kapay sugay ngoto. Ugi na ba sukat sembayang. Na di ka pa ipanukay ka unta kasimbing sa bangkay, di ka pa kaibay panukay ka. Gili man na rin mga pagari unta kasimbing iro na supatan na ko Allah. Ay Allah na pangasurga nga, ino di giunta di simbing na din patutiba simbing katika hindi sisapa-sapatan di pagi sapat. Ya titid na supatan ka sa dunia, simbing aki. Na di magiw. Nati miyatay na supatan ka di magiw. Na naboto kailangan naboto di sugayay. Taragi nga gira na ulatan waya buka ka ke kapsid ka nga kigiraw na kagi para makan dua. Na din dua na dinga semugan sauda taru mimbeli ya ngutaka penduan niya nagito ka ke sokairon ka ke bediron. Na gitu mamu di dua si di dua na dataru dan ni atian so giye kesuatan no dataru da beli lagi nga mga panganitan no da bertanu kelai se ko mga simbatan no kagi ya maadaon agi ging ka anto na ini nani atan mga pagarya. Kaya hadis mga pagariak na mga Muslim, mga luksakan na thuluthul ilm. 1/3 daya ko ilmu. Maana 1/3 ko ilmu. Patut ko Muslim as sulud sa surga akasabutan niya na yan. 1/3 si ko ilmu. Kailangan na maswa kainin. Kagupo nga Muslim adi nga sabutan na udi nga kataw nang akapaniat. Dili ka duka kigeri. Mata na dili ka dususima nga. Yang kaya niat mga pagariya ko kaya liyaw niya kina Imam Shafi'i rahimahullah na tigina sulidaya ko labi 70 abab si ko mga kukuman o Islam. Ana ko digandis ka sa ko fiqh mga ahkam. Hadith ay naman amalu bin niyat sulusul ilm. At iya kini na Imam Ahmad rahimahullah na ika sulusul ilm man ikadua na suman ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad san sambubu sa ginga agama na kikasiron na ay katalo naging al halal bayyinun wal haram bayyinun. Mana na su ilmu na talo timana hadis adirin isa sanggulingan. Innamal a'malu binniyat kullu amrin laysa antono to ba. Dati na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. So halal na marayag, so haram na marayag. Yung atlo ti mana hadis na mas siapa yung manusia na mimbali alim. O kasabutan niya yung tao, bubay ka man sa mama ka na kasabutan kaging atlo. Mimbali ka alim. Mimbali ka mataw. May angyas ka ginawang kasi ikaw kada amal lang. Andun ni kasabuti nga saging hadis. Mga pagarya, mga Muslim, kailangan sa mga ni at tanong,
Madakal so galbak tano kaya sayangan tano ron sunga sa masjid, mimbali adat ka sunga sa masjid, miada suniat. Sekarya pagariak na padagang, piragi nakapsung ka saging ka na nadagangan ka, simba mananan pagariak pamako ka sabuting. Wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Luba nga sulungan ka amaw, riwi na ba nga lipati sa dunia ka? Simba, ni sugur kau Allah. Ini sugur kau Allah subhanahu wa ta'ala. Faida qudiyatis salatu, pantashiru, mapasad sa waktu Jumat, mapasad ka nusumbi, na pura-pura ka naman, peluluban niyo riskir ka ng Allah. Giyong tak ini sugunya na sa kapuluba ko kauyaga na simba, ugay na kaya maada so niat tano. Maada so niat tano. Maada so pamikiran tano. Si tanong miya po ko sa kung takapuluba si ko dunya. Si tanong miya po ko sa giyong tanto na kapala bata. Si tanong miya po ko sa giyong ito, kapamimikiran na nga santo na mapiadagangan. Miyada giyong ito, kang ganat ka sa walay, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sirakan ako si ko Allah, uriyan yan na, giyong kaya kapanggalaba ka, nag-isusugun Allah. Mimbili simba, kung muuntod ka si sagyang kutuwa, dagangan ka na sisi ka ko simba. Muuntod ka si sagyang kutuwa, di na di ka diinda, dua pembentul, ini na pembugon ka, susapi ka sa katotoyo ka niya si sagyang kutuwa, dadu, simba, ugi na kagya, sabab kung malilipat ka. Lalayong ka maada sa pamikiran ka, mintin mapuputol sa koneksyon si ko Allah, na kedagyang kutuwa, ito na inibana, niat dapat ang balasan ko. Mga pagarian mga Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Paturay, wajib, maadin saging gaya puso tanun suaya maananyan na niat, kaginan idar pauparataya, dikeso ko dan pagarian basar buading gad miplalapi-lapi at si kumudul ka sugalbak ka, kagiya, asutitu parataya na iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil jawarih wal arkan. Yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah su iman. Begini ni iman. Aptero dila, kailangan na sisi sa puso, kailangan na nagalab ako ng gauta. Auto. Pelubatan na, murag mirat sa parataya. So, hindi ni kapo ko sa naging kaya puso na may pasad. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. Atan. Wailas bagian o mga barasambayang. Mana barasambayang na siksan sirang besa. Barasambayang. Pagariak na basara dia di masambayang. Kari paganad ka gari matan. O di ka bata umat ya sa Fatihah taman niman to bati yang sa Fatihah paganad nga kumang ustad. Ili ka duka. Basar ba dia di masumbe, di ka kataw ng diro ko niya, nandun na wajib yan, nandun na paabatal, nandun na dirong paabatal. Bagian masakit at siksa, mga barasambayang, bagian mga barasambayang, so masakit at siksa. Anto na ito mga tao, alladina huma'an salatihim sahun. Inan sa mga tao sa sambayangira na batatago nila sa daray nun, di makaparauta sa dua waktu. Bakay posda sa waktu aluhur na sinangap sumingin si ko asak. Pakai posdaan sa waktu asar na sinangap sumingi ko maghrib, apdi sa maghrib. Pakai posdaan sa waktu maghrib na sinangap sumingi si sagyang utu Aisyah. Nataman road. Ladina ma'an salatim sahun. Gitu, siksa sa masakit at siksa. Alladina hum yura'un. Pakai laylain. Pada mitero na dibu kakagi beban kato ko ya di ko sumbayang na di penutup sumbayang at may gagawin na rin na. May posed na rin ito na adab na rin mga dataruta mga tawag gida may poso sambay yang ada niya kasi may berasuluhur na may maswasar na tigin na may pos di waktu niya may ada adin po mayad na tama sa miya kalad ni idid miya kalad ni idid na gito ni ulaulan yan pangingisya ka ng mga pagarya mga madatano pakadakalan tano so kapandar patano ko mga ulama tano igira apong bagay silan sa mga dars mga pagarya mata-matan babadin kaulay so di tano di ka pa gamal. Innamal a'malu binniyat. Ay buah kuan terimaan si ko mga galabak na sukya peniatan nun mga uri Allah. Peniatan tan wagi nga galabak tanah di tan juga papa magapada bapia kanusan mga wat bapia tan maka kawakawatan na si udar patano na pada isi ko majalisuz zikr mga katitimo at tadin-tadin ko Allah. Kagi so suguan rakitan wallah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paganad ka. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Paganadang ka, kanalang kamatan na da simba na rumar ko Allah. Na pada isa, okay, tagiyang ka na nanto na ini nakapagpaka simba tanong ko Allah,
kagi kapag na daya ginga kapag untuk tanu sina ditanu di magana sa ginga agama tanu agama Islam kan tanu ke umani sa sabut kasan sa kapakala sabut ka sa ginga agama nakap ke tarima simbang ka san sa kapakala sabut ka sa ginga agama tanu agama Islam nakapi adingaw ni king gulalan. Mga pagariya mga Muslim pemanintan usik wallah masabutan waging kaya niat. Gingga emi alui tanuan niat saya tanu pupusa. Nah pakai se ay pergi se. Hindi matatago sa otak. Anta kasi sa puso. Yan na. Nari mga ustada mga alay simba agu mga alay sambatan. So di sini mga bida-bida na tinasaulo sa otak na sa puso. Okay na upama ko banga din bahkan duda saja yang uta define udina tarif agi kana naniya na tiga mga ulama an-niyatu mahalluha al-qalb. Suniat na ayadar pa yan na sa puso. Suniat na ayadar pa yan na sa puso. Pagariya anto na asan a puso. Agu anto na ikatawi nga sa ginggaya puso. Ginggaya puso pagariya na Muslim na gibituin sa malikul jasad. Giyay datu ulawas. Amala ini nilalag kena uban yang perhatian seliman aku kena uban yang perhatian sa anggota kaskanya ni dapat tama perhatian sa terimaannya na gitu mi penggulalan o anggota sama pia so dinyan terimaan na dinyan may penggulalan sama pia genan ha so mana naging kaya puso tanong na taman sa dinyan kababayaan naging kana nagalabak tanong na di ka maapniat gari. Taman sa dinyan matarima dinyan kabubayaan naging kanan penggelebakan kan di ka maapniat. Itu mamu inalu agama tanu agama Islam. Sa kaya pun yan si ko ayat asutin arkanul ibadati thalatha. Soroko nagutoko daging ka ya simba tanu para mbelu ya simba para makatin diga simba na talo. Al khawf, al raja, al mahabba. Kailangan adna kalqa. Kailangan adna inam. Arab, kailangan na bubayaon. Basta madaya ko simba nga pagaragi nga iya talo na damakatin nagsusimba nga. Khawf, kalakasi ko Allah, kalakasi ko siksayan, baban mga naraka. Ha? Kalakaon. Kaduna inam ka ko balas. Ano mga tao tigin na, anta di pa ka narakaki. Dengan pemimikiran na, dengan pergi na mabalasan na, nga na ba kailangan ibalas? Keputulan na ka sa Islam sa akuan. Simba sa tukod. Kailangan na makanal kainin para makatindig sa simba nga. Inam ko balas, kailangan na sa pangalabakan ka na, inalo yung Allah adna balasan ka, pag inaman nagaw to. Masuk antara kaso Allah, kaya bubayangan yan, bialasangan yan. Sa simbayang pa surga, sa simbayang kebugan sa gunse. Ay palakayang ko surga yan, so di simbayang da gunse yan, bapi adna surga yan na di rumpa kasol, da gunse yan. Memang buat sa mga pipi adat, memang buat sa mga kamapi ano pagtaw, niugupi ang siran, tebangan yan siran, yakap yape ungar, mani makamon makakan, makainom sa kape, mani makakikinanglan, nakaugupan yan. Problema na puputulin yan nun so satiman, pinakamala, agyan so gunsi yan, so sambayang yan, so bapi na balas yan, ibarata buat na balas yan sa surga, ito na ikigunsi yan nun. Tinapamani ko Allah, alhamdulillah, umugigan yan. Alhamdulillah. Al-jannatu miftah, as-salatu miftahul jannah. So sambayang na gunsi surga. Gunsi surga pagarya. Nah. Ikatalo arokono simba na mahabba kailangan napkabubayan ka. Ilaman ang tadi tarawi kanabay ng kabubay suka tarawi na kaya kamamala perangitan niya maayan perangitan ni ustad kay Torel untuk naunun sa moret pagkaya na ilang man ka dinatangka yan. Perlu basa kalaba karenda niya nga dipa kagaga kataw niya na pempatuwa ko niyan. Pempatuwa inian, pempatuwa pamusuan niya giya bubunian dan yan kabubay ay giya ngutas simba. Na ilang man ang gutua kiad nang kutua kap kulintangiran, giang gutua kap kelilangiran, giang gutua kap pembayo kairan, giang gutua kap rinarinawiran. Kagi pakabubayan niya no to na ilamam ya babasa gawin na din makauntod. Ada niyan magdam. Pagi giang guta poso yan ap kabubayan yan. So basta amur diraging apos adar pa uniat. Allahu Akbar. Yan maasalikan. Bubaya. Giang tani kabubayan na. Maringan ba ako mapaniat? Pagi pangarumeran ka sigiro.
Dia kebubayaan ka, da iyog sa puso. Da kabubaya yung puso. Ilang may patugular ka na lang naukit. Kaya tayo do panupama. Kaya lab ni tamok. Napay pangaramay ka na din. Di kan magyug. Kaya di kebubayaan yung puso ka. Piyangi-pangit. Kaya bayaan yung puso ka. Langon natin na pumawing rakaw na yan, nag-ariwanan. Bari di kayo buntal yan, hindi ka sa ginoo nga. Mabubakya na ng mga tao. Da kaya pira kanan. Bari pira kayo na kabagu. Di na pandi panambagin siran. Santo na isimbag para di lang ka pumawing nga. Tipo na ko ni Warina. So puso na yan miordir. So ginan imana pagari ang utwa. Aniya tumahalluhal qalb. Suniat na ayadar pa yan na so puso. Kailangan na so simba na di nga kabubayan na di pumuli simba. Nagupon ka kabubayan na miya kalabud agyan ko to kapniat ka. Kay kaya bubayaan o puso ka. Nas kanya ni magurder. Nagito sabab pa di ka unbukulan. Di ka unbukulan kay kaya bubayaan o puso ka. Na miya kalabud agyan ko to ayamanan yan. Nakapniat ka. So kakuwang ka agyan kaya innamal a'malu binniyat. Balasangan wallah sa madaklamapyan. Santra kanupman so kalilintad seruman. Mampagyan nyo san sa ginamagadar payo. Paninang si kola makasuwa kanumniyat. Kasabutan tanu aging epmutun sa aniya kapniat abasa arabay na bieloy tanu abasa marano nakasabutan tanu na may togolin tanunan si ko mga simba tanum ira panggalubakan niyo sa simba niyo napaka piapian niyo ginon niyo bubayain niyo ando man ikabubaya kanu dia na ikabubayan nagina ni kausaranun sa anto na ni na mal apanaguntaman ando man ikabubayan kaun kadi kabubayan kaun pagariak a muslim nagkialabudang ka namya kalabudagyan ka na galabak ka kapenasbih ka babayain ka to nayo kita ka kabubayan kaun kasabutan na utamanan yan kebalasagyan unta nga diteron gupo nasarbu mapasada ka digan maapniat subhanallah kagi aya hada pa ka nagyang utan to na kapasada nga sagyang unta 33 ugay naw niya taka ako kabubayan ka suka pudi nga seko Allah subhanahu wa ta'ala na may linga man nagyong taka pumakateke ngon subhanallah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ino to na kebubayan kanan na kailangan aso kebubayan kaun na mitadi ka piya ogi nagupo na man masuk ka na ya pagabutan ka pagabulan ka nanto na kapakapagitong ka 33 99 100 Nagito ni Su, nakasalam so pakailangan sa di mana sebiat seberasa kon. Dikun ka tahu ni kap kebersan yan. Tingin na sa puso. Na upama ko sa puso. So kapan nasbih tanun na. Mas maga nga meron dadis ka no. Mas maga no sa mga ulama. Dadis ka no. Niat kiyagan. Di pernah kay mamidia sa minutos na miya libetak na dunia ini. Di pernah mamidia sa minutos na mikawa kawasakon no ba niya tapag-usaratan. Pagarian bida-bida. Sugal ba ko dila? Sugal ba ko dila na dita na pakigalabak ko puso? Na sugal ba ko puso na dita na pakigalabak ko dila? Na sugal ba ko dila gusto puso na pakigalabak tanong ka na dua? Balasangan wala sa madaklamapya. Panilansi ko wala ad na kaya miya kuan yung siya guna. Miya makang guna tanong sa ginga. Ya dita no di ka mabugay sa oras. Panilansi ko wala lalayin tanong maka-ikhlas. Maka-niniat sa ginga agalabak tanong. Bali padoy ko mga papanadaamal tanong sa alungan na maure. Giyay mi atong tanokit kaya sabab ko kapag kawakawatan na tanong di tanong matuto na sa isadar pa mula buso mga muritak nun masyaallah balasan wala sa madaklamapya si ko di tanong di ka patuto na si saging oras bapiapan miya putol sa oras tanong si ko mga kuwan pada darpa si datar sa ingin tanwaranaw nanay no katipasin bubuad na oras insyaallah makatuto na tanong namita taros tanong man sa mga pipi oras tanong yang ada mga puputol na nabatanop man masumpat insyaallah pang nikanuban si Allah sa mga lemo at tariman yan sa mga pipi mga panganitanong siya kang tawid sa dinga so di tanong di ka patutuna si saging mapia ka pipita wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.